Dagi hajar ngut kinong kersan ke NPP maulai, kilami pat ba banai jeng kersan pura ya kakong emprin. Habakran nakani gasngi, kinong elam ba kamat jong kaseng, kilawan ban pensyai pat ba, ya kinong rem kiba kaseng kayeng bat kentu, ya ki pat ba bakim day ban ngop hakiwei kiba shupin shit klem nong rem. Hadian kajingalang ki pat ba, nong kersan jong ke NPP, kila syat bat luhu pum kasurok. Hajar artolai ujuan yalam ya kikin hon lani kireu rambah kinokit kam snong kinokit kam tau jaka kamra trekam jonga baca kamra trekam jong chief minister Koblai si hajar lu bak tebor pathau wat lada bisa kawang mau ki ong wat jule MLA anega ong ya pi dei ubreu ubas ngeurit dei MDC bat piwan yalam lem ya kajing ya kakia kajon jong ki nong song snong hat kabenta jong kamaulai konsensi berok awe ngai koblai kerpang akan ngapor i kandidate jongi Dr. Amprin ya lalu pai badela ai ya kajingkren ga bapang ga batiang bad ila airu ya kajingkular hatmat jong pigi pai barok nai koblai kerpang yung bakit wala de bajingkren mane weni ki samla ramba bad kumju ya i ba emha semle u MLA berim jo kamaulai Koblai sajarwo ya kinong kitkam juga parti akan ka blok maulai nadu ka parents body kisah apa maulai ngaru ngapang kedua menurut niyo iya kato kacing ho kaba kiram pasong kiong ngingin namlay kebo ane kekeli balay kiong namal bam dan beriber jatuh surok ana ong Obopli kiram basnong kilap kau suka kementin kilap boy haka cindum boy haka kurlat namar balai tak mendeletiat setai sekretariat Obopli obat tebor patau kamu lalong kajingke